Nga ai ku belajar pi barok ke perlok tonga. Kiba pet ya kene ke video tonga kene ke por ke ba menta perlok. Ha kene ke video ke ba menta perlok ngan pen il dengan pen tip sepi. Gumno pin bo password hapo kamu bai phone jupi. Kenang ba kan pen suk ya pi dapi. Laklet ya ki password jong kama bai phone ngejong pi. Perlok sumbai ai ke jingkersian ngejong pi dapi ya like bat ya subscribe. Pada share kini video, pada komen ru parlong. Kenang mangan lak mi yu isipun ki wai pat ki video parlong. Dan ini poin saya try bentar parlong ba gumdungin la ya kata parlong. Man la ya kata pion kam la po setting. Enda pion la po setting pin WhatsApp don uta security parlong. Security kenang pin bu ya ki security. Ndak pa pion kam ya ka face unlock ani daka fingerprint kenang ba pensuk ipi palok te pin ini screen lock let ini screen lock palok pintar yo password ba pila ada bu lupa hang ne anda pila ada enter palok pinjet nang tu palok pi kwa aga da pi kwa iPad 10 ne kanu ru da pi iPad 10 da ai password ne da ai da face unlock ne da ai fingerprint ngasu ong pi perlok tang ko perlong ngasu ong pi ban pensuk pi sumha ai da ko face unlock ani ada fingerprint namar ada pi ada kini kum ko face unlock mut tang ru jong pi marway pila man play yak ma bai pun pi ani da ai fingerprint tang khti jong pi marway bat ka khti jong pi ru fa pin play ru ada ka khti jong pi ka chak clear ru phim la ere ban play yak mom pai pihak pengkhoi bahaya khti jong pi la ni pihak pengkhoi bahaya kata ya ka tu ka chaka print jong pi ada ka chak clear ka tu phim la ban play parlong dengan ong ta parlong anda la pi ai password nani ki pattern ru pin ai lang bat ka fingerprint nani ki face unlock nang bakan pensuk pi ada pi klet ya ki password ru kan pensuk baca pi ba pin play la pi klas password ru ndai pin ada face unlock pin cak ru pi kala play ani pi ada naga kti jong pi kala play ke mobile phone jong pi tambah pi dai ban kan mau kan kanu ke sempri kti pi ai la dai ka kti ga deng kti ga mon pi dai mau bat ka kti ga mai kti ba kti ba lai kti ba sa pi dai ke mau kum ta parlo tata kum ta hinga pin size pi pangane ka kam security khang pin tip kenang baka pun pi kalong segun kenang pin omlat los ni pin omlat man do nong parlo tatang kum ta ku blai siboni pi barok pe ni ku video jung hani ku por wa menta ku blai sibon parlo